mewakili STM Memperbalok Gawit. Nah, berjolo kami mandok selamat jalan tua mata pasaribu. Kurang lebih 25 tahun kami bertetangga. Oh, beliau untuk Sobiado lebih lagi hatana fisik gosyen itu tuh. Olan aka hatana uli hatana dingkendo. Nah sering ini hata sian itu tuh. Jadi sialani saya kami mendok tu almarhum selamat jalan. Jala Tuhanmu sudah paparan nak di dalam pokok yang monon tubuh nak kasudis di pacur nabi itu fakta memendongan hamu di pandaladang satu berbeda soni dan ulang musik tu medadon tak tu aka pangarap tu nabi tu fakta nama dongani kita selalu nak soni mah atas sian STM Memperbalok terki kita tebak mak mewakili sian STM sian nama kebetulan pariwan kudo nama resmi kudo yo pegang teribas mo kasaba maroha bereng-bereng masuk ya kapelok parmo sone makanda jadi tuh biasa bar orang saudari pemegang estafet itu atau ini keluarga besar pacar ibu ya uang dia berpendidikan dong. Dan pola udah lah pakai jakotong betul. Atur rumah adik-adikmu akai betul. Dolem asaringan ketak keluarga. Mungkin agak kamera ketak nama ikut kamu marau mangusol dan mungkin mereka tinggal salah mesokan. Ini wah masalah soal ini nangong sedap pengurus. Lima berdua kutuamu maka mengiada. Warita pengurus ada mereka. Gabe majalah horas. Perjuluma tadok muna ate tutuhat ta pardingag basa di saluhut dingag basa na do asini rohana nang takas tabak kilalahod di ulog ta sadaryo buhay mardala do dengan sonang suari uriguak kita di losor madua di parborhat ni opuri paldo dolio kami siang STM sa tayo masiruban nung ausaksiyok kami sudi akaparadadon nang sikop di ulog ta sadaryo bolo cerita saotik taringok di STM bolo damangon termasuk don pendiri ni STM sa tayo Surubano dalam godanggo akapoda akanasehat si ngoton senadudo dalam pinasehat ma terakhir ni jabatan ni Amangon alay takas dobo dohami obat tahun na barpudion nasay dibaga sa persahidong Amangon rodo kami yang madulot rumah sakit do manangyakon ang giat to siya na Mangon ang giat ma dia puli duhata sa luhut keluarga ima si dohonon nami tuamu keluarga bolo da Mangon natutuat to no Pripaldo Dolion bolo sa sudut hitahalak batak tangarong besar sa konon nung nga diday da Mangon ima songot cita-cita ni hitalak batak hamuraon hagabiyong hasangabot nung nga bagas marurat tutoro marbulog ti Portugisang mardak ka siamong maratig do pirang haga biuni nung atakas di pasato hatta dilepas pasuna to keluarga alay kubotohami do lungun ni rohamuna sa luhut na keluarga alani parsirangon ni pardagingon ni adok kada ni na dua-dua naman dok tubuhaw parira di dolok di Simangon di tungnang maulibulong na dua-dua ni ba sa luhut do roha kuno monti alayaw ko hata di duhat na naman dok audo mamugangi las audo na pangalupot marpos ni roha mamu tuhatan di tuhatai asal dia dile tuhata abul-abul na sumurungi itong-atongani keluarga dio inang tangyang nami siya tong-atongani STM ta saya dile tuang ma hagipason do kajang ni umur dobe dinang asal git adong laho padipud-dimutos dia kapok para morday nang jadi dohonon nami masok katanis dua-dua ador hadupang matugutug ni lobo ador hatiti tugutug ni horbo nang sorma dua mau inang pairing rin po satu nomor nini satu nomor nono matuto dia mo sa luhut na po paranak pangiduan nami pita-pita nami tumat taribata di parborhat ni Pripaldo Dolion
ang giyak meninggal lot tua doa sang abot dia puno donon nami masuk kata di dua asa bonani puli ma di dulu istapongan dortong di hamu akan uli luju ma di hamu nang akapas samutan asa lomak masih dijuang lomak sul binabuan manang di dia biamu peparan di bangun ulau saya disima hamu di pasu-pasu Tuhan jadi ya damangon nunga sikat jango muron jala sitor pinopardono nama so katenis dua tibot yang di rumah tibuat yang di sopo nunga gabe ima sikat jango mur sitor pinopar damangon so gabiang pahamu saluut na posok ada dong sidonon nama itu hamu saluut na kaboparan na son berupa nasihat do dia munon asa tok kamu sada di tonga-tongane keluarga Opripaldo pituin na jolma makail sada pe namanggugay sudido rap nang dapota naudok desi ikut sada do hamu si sada lasniroha si sada arsak sada hamu tuduluk tuturuan sada mahamu diagka ulaun akalas niroha do nang sitaono jadi sada sitirun sada si banggahon do na dudo bolo di tunga-tunga nami di persoran nami si gano balik jadi di dok di kita bersikola harimau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading nama baik Opripaldo harus kalian jaga ima pesan nami tuamu akka peparanna peparan ni Opripaldo do ima singotong muna diamu akka peparanna bersatu ima si dohonon nami sada tuduluk sada tuturuan ima panggilan nami jadi disok kami noai setong-tongani pungwani obartu anggaran dasar anggaran rumah tangga di pungwani adong do pasatom nami dalam nami lamang urupi keluarga di partikenon di lau persormatuan ni Opripaldo dolio otik sosadia na boy di pasat pungwani dot agka amplok nami pribadi tuat temanggo namanggoy pas-pasuna asa cititin na siya pagulang-gulang parauk na otik sosadia naboy terbaik ni STM ini dot kami pribadi tuat tema anggo namanggoy pas-pasuna las marom macalo operi aku permusik nami neng pasahat anggaran dasar mahami do anggaran rumah tangga ni pungun STM setama surupan dohot aka tupak pribadi nami bapak jono par tu siapa lasmi rohanami ibona ni hasil untuk marga pasaribu naik rohami songona marhusik tuhamu naik manokbahamu molo sopa jari 10 pe songona ni dokon ni na tua ido rakak bulung ni butik ni nasolhok bulung ni palia lasma rohamu raja di dongas sauta molo pe nabui upas sangat kami sosadia molo pe ngabe di sorraja nami husikma sopa jari 10 marbani doa kami sirok botima gabe man jana horas dia musuh nami Raja Pasar Ibu, ay gudang go tuwek laut,
bus biroha do si ben nasau Ya, ya. bolodu uli di hamu dengan di hami raja disuruh nami badang ma Jadi somoni mah dihamu baru nami mangara dihamu. Tadi waktu percabaran mangara dihamu terhatok. Jadi pandai nami. Naing disomma husikma disomma sobana. Las disomma ami pasahaton angka percabaran. Baik masih tapi tolai, si tapi tolak. Gabi. Madung takas bagi kamu las di rohamu. Sungido ng kami tong marlas di roha. Berulubulog ng dinami. Asa doon namin so katanis dua-dua. Bulog di siyang balo kasong kuban nilang liang. Oras man naman jalo, tumo masikat na jamu naman. Matutura dyan namin. Obe yamang asa tungsog busiol nami. Asa marepas Yohani sa helip yamang. Gabi. Dia mo para musik namin. Namun sila yung padang paduma, tupo-tupo-tupo. Laret poco-poco do. Kung poco-poco ngang marepas kita.
Oras. Ano biasa mula? Alas torpe ng mura. Jadi mau lihat ya. Nah, jadi sebelum turun atau tuhon, asa tapasi ko man adi buha dope, ano na beda ka ni ko dope. Ha? Pwede ba? Grabe ma ajar oras. Jadi mula ti ma diduhatan mula ti ma nang dia mo suhut nami yung atong lasrohan nami sa tunga-tunga ng bungon ni estem sa tayo masuruban. Asa tung sikop sa pasuyomang donon nami ma sasa ni solu saat matulutian nunga saat kita ulaw ta ima ulaw sormadua ulaw sormadua ni opri paldo dolion sesaat may daw sa luna yerin mangolu saat panggabihan sa matwar rasa Oye, matu. opri ang umarmusin nami Ay na. tinawag tiyo minat kepanuhatan berdamang masih tiyo las badong tua sana Sama tua sudut. Jadi mau lihat mana?